Ladies first. شکیلا ابراهیم خیل هستم از تلویزیون طلوع نخست. آقای سرموشی ناتو را به افغانستان خوش آمدید میگم با هیئت همراهشان. پرسشم از شما است که نشستی که شما در کشور در لندن داشتین، نشست سه جانبه، البته اونجا مقام های پاکستانی توافق کردن بر یک نشستی که بین علمای هر دو کشور به خاطر تامین صلح و ثبات در افغانستان و پاکستان باید راه اندازی شود. اما وقتی که خواستن گام های عملی به خاطر برگزاری نشست برداشته شد، اونا از شرکت در این نشست خودداری کردن. شما پیامتان چیست؟ آیا حالا هم مطمئن هستین که پاکستان صادق نیست در کار صلح و ثبات یا در تامین صلح و ثبات در افغانستان؟ و همچنین مشاور یکی از معاونین شورای امنیت اعلام کردند که باید کسایی که حامی هراس افغانان هستند باید نامشان در فهرست سیاه گرفته شود که اونا از تروریست‌ها حمایت میکنند که از سازمان استخباراتی پاکستان نام بردن. آیا این موقف حکومت شما از شما خواستار همی هستین یا خیر؟ و سوال من از اینایی است که اینا که حمایت میکنن از نیروهای امنیتی افغان و از حکومت افغانستان بارها گفتند که جنگ در افغانستان نیست، لانه های هراس افغانان در آن سوی مرزهای افغانستان است، در پاکستان است و اونا به گونه علنی اعلام میکنند که ما کار طالبان مشروع، یعنی طالبان را عملکردشان در برابر حکومت افغانستان، در برابر نظامیای افغانستان مشروع میدانند. شما عملکردتان در برابر لانه های هراس افغانان، در برابر تروریستایی که در آن سوی مرزاست، در برابر کشورهایی که حمایت میکنند، بعد از این چی خواهد بود؟ آیا فشار وارد خواهد کردین؟ چی خواهد کردین؟ تشکر. Please. First of all, you take the easy part. yeah, well, I don't know if it's easy, but I have a very clear message. First of all, I strongly condemn the statements that suicide attacks are legitimate. Nothing can justify such terrorist attacks. Let me stress that. So I strongly condemn such statements. Next, we have repeatedly urged the Pakistani government and the Pakistani military to step up the fight against terrorism and extremism in the border region between Pakistan and Afghanistan. We need a positive engagement of Pakistan if we are to ensure long-term peace and stability, not only in Afghanistan, but in the region. And I think time has come for the Pakistani leadership, the military leadership, as well as the political leadership, to realize that it is in their self-interest to ensure a peaceful development in Afghanistan. Absolutely right. خواهر عزیز، بله، در کنفرانس که ما در انگلستان داشتیم در اقامتگاه دهاتی یا علاقی صدراعظم محترم انگلستان، حکومت انگلستان، آقای کامرون صدراعظم انگلستان، با بسیار مدبریت و حسن نیت مجلس بین ما و پاکستان برگزار کردند و در این مجلس اگرچه در مواردی که ما انتظار داشتیم و به گونه‌ای که افغانستان انتظار داشت به نتیجه نرسیدیم، ولی در یک مورد مشخصی که برگزاری کنفرانس علمای افغانستان و پاکستان بود توافق بری شد که تا 15 مارچ همین سال ماه که دیگه هستیم این کنفرانس در کابل برگزار شد. هیئت افغانستان قبلا تعیین شده بود، بعد از برگشت ما هیئت حکومت پاکستان هم تعیین شد و هیئت ما به پاکستان تشریف بردن، اونجا با آنها صحبت کردن و نتیجه ای شد که جانب پاکستان هم به کابل در روزهای 21 یا 23 ماه فوریه به افغانستان بیاین
و اینجا با ما صحبت داشته باشن و ترتیبات کنفرانس در کابل بعدا کمی حالا دمی روزا باید برگزار میشد بگیرن. تعداد نفر تعیین شد و چگونگی آجندا تعیین شد. علمای پاکستان از علمای ما خواسته بودن که به این کنفرانس طالب هم باید دعوت شوند و علمای ما پذیرفتن و شورای صلح پذیرفت و ایران هم شد که طالبا را خوش آمدن به این کنفرانس حضور پیدا کنن. ولی متاسفانه دیدیم که نه تنها که کنفرانس برگزار نشد، قدم عملی به جلو گذاشته نشد، بلکه رئیس شورای علمای پاکستان که رهبر هیئت پاکستان بود، رئیس هیئت پاکستان بود و توسط وزارت خارجه پاکستان معرفی شده بودن به ما رسما. اونها با عوض از که کنفرانس ترتیبات چه بگیرن اعلان کردن که در افغانستان انتحار جایز است و خوب است. طبعا که مردم افغانستان از این نتیجه خود میگیرن و طبعا که ما میبینیم که گام عملی به طرف مبارزه علیه تروریسم برداشته نمیشه، در حالی که اینم داریم میبینیم متاسفانه که خود پاکستان ملتش داره در آتش تروریسم میسوزه. حوادث کویته بر مردم هزاره ما، حوادث دیشب کراچی بر مردم تشیعی اونجا و قتلها و کشتارهایی که در صوبه خیبر پشتونخوا در پاکستان میشه و در مناطق قبایلی پاکستان میشه، اینا نه تنها که مایه تاسف ملت افغانستان هستند، بلکه با وضوح نشان میده که داره حالت از کنترل همگی بیرون میشه و این ما بخیر نه پاکستان میدانیم که نه بخیر افغانستان میدانیم نه بخیر منطقه میدانیم. افغانستان آرزوی مبارزه صمیمی و حقیقی را علیه تروریسم داره و افغانستان خیر اندیش مردم پاکستان است و آرزویش است که حکومت پاکستان به همراه ما این درک کنند که هر دو مردم دارن در آتشی که افروخته شده میسوزن و در خاموش کردنش نقش دولت پاکستان نقش اساسی است و مهم است. پس ما از این اظهارات اخیر رئیس شورای علمای پاکستان سخت متاثر هستیم و ای که انتحاری را جایز میدانند و از زبان اینها شنیدیم که جایز است. پس ما را به تمام معنا به حقایقی که قبلا داشتیم ولی روشنی سرشنان داشته بود از زبان خودشان شنیدیم. امیدوار هستیم که وضعیت تغییر کنه و به عقلانیت برگرد. خب طبیعی است که مجادله علیه تروریسم یک مرام انسانی است، مرام تمام انسان هاست. مبارزه علیه تروریسم به خیر انسان هاست، به خیر تمام ادیان است، خصوصا به خیر مسلمان هاست، چون مسلمان ها از هر دین دیگه کده و باز مردم افغانستان و پاکستان در این خطه از هر مردم دیگه که قربانیش هستند. طبیعی است که اونایی که تشویق تروریسم میکنن و پشتیبانی تروریسم میکنن و برای قتل و کشتن زن و چوچه و اولاد مردم تبلیغ میکنن باید در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود، نه تنها که در لیست سیاه عملیات خلافشان گرفته شود بلکه در لیست سیاه اخلاقیات جهان گرفته شود. یک بی‌حرمتی به کرامت انسان است که طفل زن مردم به تروریسم قابل قتل بدانند. You, sir? In the middle, yes? Dylan Welch from Reuters. I was just wondering in your conversation this morning whether any of the recent incidents in Kuna or Wardak were raised, and if so, what was discussed? No, we didn't discuss these incidents.
May I add something to that? This is an issue between us and the United States. And we have raised it with the U.S. Government here, with the commander of the U.S. forces. We had a meeting the other day on this with General Dunford and the U.S. ambassador. The United States government is investigating the issue on its own, and we hope that that will be shared with us very soon. Of course, you already know the position and the demand of the Afghan government. First of all, welcome to Afghanistan. My question is about there are some reports about disagreement between NATO and Afghanistan Ministry of Defense on handover of security installations or facilities of NATO in Afghanistan. It has been said that NATO doesn't want to hand over these facilities to Afghan government because NATO say that Afghan forces have a low quality to keep these facilities. I want to have your comments on this. Thank you. رئیس تبصره شما را می‌خوام در این مورد. This issue should be seen as part of the overall transition or transfer of lead responsibility to the Afghan security forces. Actually, some military facilities have already been handed over to Afghan authorities, and I would foresee more such facilities to be handed over in the future. But of course, you also point to an aspect that is important. We negotiate with the Afghan authorities to make sure that such handover can actually also be managed afterwards. There are some economic aspects, there are technical aspects, there are educational aspects. We have to make sure that once a facility is handed over, it can also be managed in an effective way, and that it won't burden the Afghan government unnecessarily, because you have a lot of things to spend money on. For instance, it's important to provide sufficient amount of funds to make sure that Afghan security forces can actually operate to the benefit of the Afghan people. And if resources are then bound in concrete buildings, things, that may actually occupy too many resources. If your security forces that are supposed to protect your people, they are to stay and guard military facilities that are not necessarily well suited for a specific purpose, then I think it's a waste of resources. So that's why we are in a very close dialogue with Afghan authorities as to how and as to whether such facilities should be demolished or actually handed over in a way that ensures that the Afghan security forces can provide effective security for the Afghan people. That's purpose. خب ما طی یک برنامه سنجیده شده از قبل توسط وزارت دفاع و داخلی ما، زیادتر وزارت دفاع افغانستان با ناتو، با دولت امریکا در تماس هستیم برای انتقال تأسیساتی که اینا به دست دارن و جایی که ما قابل ای بداریم که باید به تأسیسات عسکری ما بدل شود و یا پلیسی ما بدل شود نگاه بداریم، جاهایی که به تأسیسات ملکی بدل شود به اونا میسپاریم و در جاهایی که ضرورتی نیست و دشتی است و زیای پول و وقت نهادهای امنیتی ما میشه میجرد، طبیعی است که نمیخوایم که پول ما زیاد شد. پس ما با یک دید کاملا عملی و سنجیده شده از قبل با ناتو در این مورد به تماس هستیم.
مننه ښاغلی رئیس جمهور. عابد شمشاد تلویزیون رئیس یو سوال له تاسې نه لرم او یو د ښاغلي د ناټو د سرمنشي نه. د تاسې مې سوال دا دی چې دغه ژمنې چې ناټو یې کوي د افغانستان سره یو څه هغه څه چې ژمنې کېږي د افغان ځواکونو سره د دوی مرستې څه چټک نه دي. افغان ځواکونه به په نږدې کې د ټول افغانستان امنیتي چارې په لاس کې واخلي، خو تر اوسه پورې چې ناټو کومې ژمنې کړي دي تر اوسه پورې افغان ځواکونه په عصري او د ورځې په هغه ضرورت وسلو باندې سنبال نه شولو. په دغه برخه کې ستاسو تشویش څه دی او دوی ژمنه څه کوي؟ په نږدې کې به افغان ځواکونه د افغانستان ټول امنیتي چارې په لاس کې واخلي. تر اوسه پورې دوی چې کومې ژمنې کوي د عمل په ډګر کې هسې څه نه لیدل کېږي. صحیح. د افغانستان دولت د ډیرو کلو راهیسې هم د ناټو د ځینو هیوادو سره د ټول سره نه، البته دا خبرې موږ په خپله د ناټو سره د یو ارګان په توګه نه دي کړي. دا بحث زیاتر د هیوادو سره سوی دی او اول مو دا بحث د امریکې د حکومت سره کړی دی. کله چې جنرال صاحب وردګ وزیر دفاع او بسم الله خان لوی درستیزو دا بحث مو د امریکې سره کړی دی. نن چې بسم الله خان وزیر دفاع دی هم دا بحث د امریکې سره ادامه لري. افغانستان ځینې مشخصې خاصې غوښتنې د خپلو قواو د تجهیز په حصه کې لري. هغه بحث ته موږ ادامه ورکوو. البته اختلاف د نظر موږ په دې کې لرو. افغانستان یو څه غواړي او د دوی د نظره افغانستان بل څه ته ضرورت لري. په هغه کې موږ تر اوسه توافق نه دی رسېدلي، خو څه چې دوی راکوي هغه موږ د سپما دپاره غواړو، ردوو یې نه، خو څه چې موږ غواړو او زموږ د نن او د سبا لپاره پکار دي پر هغو غوښتنو کلک ولاړ یو او ادامه ورکوو. څه د دوی په مرسته وي، څه زموږ د خپلو منابعو او د خپل عاید څخه وي. نو دا د ښاغلي سکرټر جنرال سره په دې خبره کړې نه ده، ولې چې د دوی مسؤلیت زیاتر د عمومي پالیسي د ناټو دی، نه د مختلفو هیوادو د تجهیز او تمویل مسله. You got the question, Mr. Secretary General? No, I think that's a question for you. That's sufficient. I think it was for you as well. Yeah, let me add something afterwards. Yeah. گزار است. ما بشیر قاسانی خبرنگار تلویزیون یک هستم. جناب رئیس جمهور، اظهارات اخیر رئیس شورای عالمی پاکستان یک تجاوز آشکار بر افغانستان دانسته میشه و شما همون رقمی که سوگند وفاداری به افغانستان یاد کردین عالی تجاوز آشکار و گنجانیدن سازمان آیسای پاکستان در فهرست سیاه چرا رسما در شورای امنیت سازمان ملل متحد ابلاغ نمیکنین؟ یک مسئله گپ. دوم، جناب رئیس جمهور، شما اخیراً دست کم 5 نفر در کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کردین. گفته میشه اکثر اینا کسایی هستند که در گذشته در انتخابات به شما کار کردن. کمیشنرها منظور. معاون کمیسیون جناب رئیس جمهور 3 کمیشنر، آزیتا رفعت، هاشم فولاد، غلام دستگیر آزاد. ما هیچ تعیینات نکردیم در کمیسیون انتخابات. کی گفته؟ بسیار بی معلومات هستیم. سر آیسا میخواستم پاسخ شما بگیرم. حالا بخاطر همزمان از سازمان ناتوی پرسش دارم که چی گام های عملی به خاطر گنجانیدن فهرست سیاه گنجانیدن آیسا در فهرست سیاه سازمان ملل متحد میبردارند؟ سپاس. می سوالت صحیح. Yeah, well, my answer to that is very brief because NATO is not in the business of listing or blacklisting organizations. So NATO as an organization doesn't deal with that. But as I said earlier today, I expect full and positive engagement of Pakistan when it comes to ensuring long-term peace and stability in the region. And of course that includes all institutions and authorities in Pakistan. Now, let me add to the previous question that obviously it's in our interest to see the Afghan security forces fully capable to take full responsibility for the security all over Afghanistan by the end of 2014 when the current ISAF combat mission ends. And obviously that also includes
the necessary equipment. As the President indicated, this is primarily an issue between Afghanistan and individual NATO allies, because it is for individual NATO allies to provide such military equipment. And I know that a lot has already been done. I know that more will be done, of course, with a view to ensuring that the Afghan security forces are well equipped to address what is the real challenge when it comes to security in Afghanistan. I think that's enough. Yeah, thank you. تشکر خدا امرال منن